yeda ne ye sorry ani ye de aseda amanyankopon se waboye ho ban na wotwe nyina akọ asenya beto ye ne ye hia e wo de Jenny so e wo Adom TV kai se na wotwe bia e bo no nsia ne fa wo di TV no e beto Adom TV na yetimi ahia etitiri ni abrempon na ya twetwe nkomo afa abrabo akwantu e ho me amedi jumadi medin e di Abena Ghana en so ye san abedi nkomo na meni so bisa se ne kra hwan na Abena e de ne ba ai ene e special nansa na meda me guest no e de ne mame na aboafo a omo asomasen na wotwe bia metimi betena hana me no etwetwe nkomo e wo Adom TV so e time herbal mixture osi malaria de wajo at the time wanum time we na the give us clean care as yes fie na just fie ati na bibia aye kama yenwie yemfa lip tomato paste enu aduane na yabusia ne nyina enenji osi lip tomato no anunso ede eti ukodwa so na wabisa se open lip tomato na ye the Spanish garlic ya yenim se nipadua no eye ema na pa enti garlic de udi a apomodin no etimi ekosoro enu nti a Spanish garlic for see omo de garlic ensuo adura apa esa ya re pa ewo efiefie enti mesrewo se wokọ chemist bia na waka say ope garlic Spanish ni bina bibia etimi aye kama enne me guess eye ya maame ye nua ba ya de nyina ani Ghana ye wajapade o maami ye hwe no na yesu ai ya hwe no niam bebrea waye eye impuntu afutuo omunyuma bi omaye ne TV so awo me ye fa mu aba na ye gusu a ye de boye bra ene ye de ne ba e wo de Jenny so she's no other than Adwoa smart mami akwaba ya onia ye da se ye hwe waba nsuna masese no fro oho aye fe anse onso ma fa obra akwantu mu sen ena abrabo no kra start eye den ena wiase nyina nim Adwoa smart Adwoa smart me enkreni okay ye wo me wa bosokan me ma me ne me papa nyina ye nkran okay ye wo me wa bosokan na abrabo ne dia nipa febi mu se me no na excuse me to say school as some say there na go school enye se na me mpe by me started do baby no na say okay enkwada me ko ana yes sir eni nanka me nanka me ko nti e ma manko nti enu echi no na say the way I'm telling nti na nkrofo pese bia omo to ande a on pese me beton mom okay nti mi kai say yes mommy say me go to ade o marketing bra na nkrofo obia say beton ade mami na me nso na makọ nti be ba no na je say ade no pra small say ye di ko ya me remfi ya me de beba but won say meche okay meche na so start di dwache eno ni asem no odi dwache eno ma na me auntie ono nso of the nyama mami force maton bi da nduane alasane nyama kokompe kane jese all over jese ndia aditon die me sha se ache nti me didi musa na kane shi wa one of akutu for penny Auntie Rose ono nso aka baby no wo bremu okay obi abrewa no mo frɛ no obi abrewa ono oto akutu for hima nti ono na one time unsa the way obi me ko mo pe wasem enye obi akra most no yeah nti eja me ko e no hu me so Adwoa ole nke bo ba ma mi dokro me do be kwa ko ma mi dokro okay na me si oyo dani me ne ji pa I didn't tell when you na ope so beba TV so before that no mpona me brother back na ono eya odi ntuma hye mefuam na odi bi ahye mechi meto sabio nti odi hye ho a na otonyom na odi me tonyom na mesa na ye choska oh wa opero na wa che bai otaya sa de no okay no so wa ka ba bi nyame mfa ne crazy nti
One said that Sanya money, you know, because one time, so for Dazi. No, sorry. Mr. Mensah. Okay. So what's Mr. Mensah group? I was GBC. I'm one of my first people. I'm going to be by TV so. Oh, okay. Answer Mammy Dokuno. Okay. But Mamma dear no, a quiet say. Na enye mensa nkasa once a group no by mutie emu che nti other one no na omo wo yan area mu wo nti omo be fa me ne me brother ba ko bi kra na ye ka on ye ko e nti bi ko ye be enu na ma enu na di me ba TV so first ansa na anti Rose e che ye ba ansa na anti Rose say o de me kwa ko mama me dokro. Okay, let's what started that answer anti Rose do koma obra like TV so no waba Mr. Mensah de waba be no man sheda and your nti mama dokro auntie Rose odemi koma mama dokro ampa me can say GBC na uncompleted room bi e wo house as a room no kra wo house ya na ho no me results ti odemi ko that time wo kwa e be your audition but me the okan ya say me nyani so se Mensah no hwe me mama adenti oka asesa ohun mi osi o we there obetimi asa me say mama sa na me sai that time nso there ujina so aje na Adwoa smart nenye ene but ampa me sai osi wo yin audition wo yin ahwe ma for we ba prekope that time no kra no me sai na de mama dokon si ma fa we ba prekope na on de me ra obra ti won se ni e ko trek e so ra be 1 month 2 months na eni nam na me ne ko e ko a na ya be fie e dru ba bi no so no sport obra sports e wo Medina no cycle yeah obra sports cycle na bakunsu wo labadi Pamwan junction la Laura nti e hono nso ase me ye adwuma e wo hono mo nti afi de na apart from acting no na adwuma e wo sports hono okay nti ye wo na one time bi na yesi nipa kunkum na de twetwa ne peti be ye asema me kan be ye late 80s no mo na ye nwa MTN okay wow okay nti eka sa no na man bi e beto nsa se beto nsa o nti man e beto nsa no so pe masem e no che miska na yedi sa 11 cd coco sa ska blue bis coco ache na 1 cd those na 1 cd yeah nti ano papa ni mama bi na 1 envelope mu but since be 90 cds 9 cds but na iska nti odi mama no me na misro na me ko ka chere mama say papa bi ama miska na say yensu ye pon late e wo cycle nti me ka na mama see Debbie no ko bisa na sem but all the same no osi o mama nko fi say me meti aboso kan na ono so wo amwan junction okay and osi no o mama nko fi because area system no mai hu and o de me ko fi and only first time they call my fear yeah so since then no and I started say o mama ko family one me ne be try oh yeah me mama ya me ne no wo hwe hu say time na mo kokọ trek and mo beka ha o china beka ha eno na ma wentimi an take decisions so be worry because now we need time as an actress how is your peak time that time no mo ndie na me nhyeda nyi okay enti na focus kwa ni aware so yeah 18 years na me dey cobra and I mean so one thing treatment I did mommy was fear treatment I did my own fear no fa no na de entitie no any me be pie ma me dokro nso hono na it wasn't easy say basa well inti na mema semna de no na nhyada enni ho unto say minya 20 years and guy na on me wo ye no okay ono so na wo group no mo no that time kra me fa ne say yen koda bonisem those time no say na nganye koda bonisem by time me feel say yen koda bonisem enya ni nsen di ba na de a me de wo ye na etu wo ba say
Me wo baako. Baako. Yeah. Okay. Boka baby. Oh, okay. Yeah. Okay. Nti na chese sana braboni tia. Me didi mo. Abraboni nye easy o. Nye easy sister. Sister nye easy. Bibi. Like baby. We kakra. Misi like baby. Abraboni like baby. Ye koto ye be sori ye be gina de ye be famu bia ye be go so akoye ni ye ntwa ye ho enkwaje abofo nkrato ye ba still the journey. Time, please. Say malaria, when I'm not too for I'm too so time ever make sure malaria, when I'm not too for I'm too so time ever make sure, time ever make champion, fever draw, booking con, upon me dear draw, tatache, and one day, time ever make sure, time ever make time ever make sure. On your menu on phone, I'm afraid on the Fiedumiano, ain't me Fedri. Hospital and NASA lab, me and you a 3-day monshushimu, and send away to me and no medro yibi. Kayo, set time no, a TIME. FDA aji ejadi enkra tuyi atum. Tomato mix na mudi area. I don't want to leave tomato mix in Ghana. Yankwe. This is what I call Adrian. Secret nani LEAP. Lip. Someone who said leaf tomato mix there. It was superb and palatable taste. No so there were large and small sizes for chop bars, restaurants, and if you. This advert is FDA approved.